umugoroba mwiza kuri mwese aho muherereye muri amasaha y'ijoro, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza ndetse tunifuriza ibihe byiza bari mu masaha y'igitondo, bari mu bihugu byo hanze. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rubageza amakuru y'ukuri. Turi ku mugoroba wo kuri wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Muri studio rero za Kabara TV1 nitwa Nkomezi James, tukaba rero tubageza amakuru y'ibibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Reka duhera amakuru yacu muri Sud Kivu muri territoire ya Mwenga, aho amakuru avuga ko Kirungutwe muri village ya Butongo ho muri territoire ya Mwenga hamaze kuba libere n'ihuriro rya AFC M23 twirwaneho. Amakuru aravuga ko Butongo yamaze kugera mu maboko ya ARC, n'inyuma yaho intambara ikomeye yabereye muri bice mu masaha y'igicamunsi. Rero hakaba habaye imirwano ikomeye aho AFC M23 yaje kwigarura ako gace mu gihe yari maze kwirukana ingabo za leta Kinshasa ndetse abafatikanyije aribo ingabo z'abarundi Wazalendo ndetse na FDLR. Hakaba amakuru avuga ko abantu benshi bahunze ndetse bakomeza kwerekeza mu bice bikiyobowe n'ingabo za FARDC. Rero tuzatinze reka tuvuge ku itangazo ryasohowe n'umuryango wa Mahoro Peace Association. Ni mu gihe rero intara ya Sud Kivu ndetse n'iya Nord Kivu bikomeje kugira umutekano muke uterwa n'intambara ndetse n'amakimbirane bimaze imyaka myinshi. Mahoro Peace Association rero yongeye gushimangira ko ikibazo cy'abanyamurenge kitagomba gukomeza kwirengagizwa. Mu itangazo ryayo rishya, iri shyirahamwe ryerekanye impungenge ku bwiyongere bw'ibikorwa bigamije kubabuza amahoro, ari byo gukorerwa jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, gusahurwa kw'imitungo yabo, gushimutwa kw'abantu ndetse no gukomeza gutotezwa bya hato na hato no kunyagwa kw'amatungo yabo. Umuryango wa Mahoro Peace Association rero ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washize hanze itangazo rikubiyemo imyanzuro yavuye mu nteko rusange yabaye ku wa 16 z'ukwezi kwa 11 2025. Itangazo ryibanze ku kibazo gikomeje umutekano n'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ku bwoko bw'abanyamurenge bukomeje kwibasirwa no kwicwa na leta ya Kinshasa ndetse n'abo bafatanyije uwo mugamba aribo ingabo z'igihugu cy'u Burundi hamwe na Wazalendo. MPR rero iramenyesha imiryango yose ibarizwamo ko hagati ya tariki 23 z'uku kwezi kugeza ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 11 hateguwe icyumweru cihariye cy'imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi n'ihohoterwa riri gukorerwa abanyamurenge hirya no hino mu mihana itandukanye. Iyi myigaragambyo yitezweho kuba urubuga rwo kugaragaza akarengane ubwoko buri gucamo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa MPA butanga amabwiriza akurikira abayobozi b'intara n'imihana ko basabwa gutegura neza igikorwa no gusaba uburenganzira ku nzego z'umutekano zaho babarizwa. Ababyeyi, urubyiruko, abanyeshuri n'inshuti za MPA barahamagarirwa kwitabira iyi myigaragambyo mu buryo bw'amahoro kandi budahungabanya umutekano waho babarizwa cyangwa se wa rubanda. Mahoro Peace Association irahamagara mituwarite z'abanyamurenge mu bihugu bitandukanye, inshuti ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kwifatanya muri iki gikorwa cy'ubuvugizi. Iri shyirahamwe risaba ko habaho guhuza imbaraga n'ijwi rimwe kugira ngo isi imenye ukuri n'uburemere bw'ibibazo abanyamurenge bari guhura nabyo muri iyi minsi. Ritangazo ryasinywe na Mr. Douglas Kabunda, perezida wa Mahoro Peace Association, yandikirwa mu mujyi wa Phoenix muri state ya Arizona. Reka rero tudatinze twerekeze Kinshasa. Inkuru dukesha BBC Gahuza iravuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ingengo y'imari y'umwaka utaha, aho ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare no kurinda umutekano byagenewe ingengo y'imari ingana na 20%. Reka turebe impamvu n'ico bivuze ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza ko iri mu muhate ukomeye wo kongera kwigarurira uduce twose twigaruriwe n'umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho, binyuze mu kongera ubushobozi bw'igisirikare n'inzego z'umutekano. Muri gahunda y'ingengo y'imari rero y'umwaka musha
yagejejwe imbere y'inteko nshinga amategeko, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yatangaje ko 20% by'ingengo y'imari yose bigenewe igisirikare, polisi n'izindi nzego z'umutekano. Impinduka ikomeye kuko umwaka ushize ingengo y'imari yari ku kigero ca 13%. Bivuze ko hariho kongera ubushobozi byihuse mu gihe umutwe wa FC23 MRDP twirwaneho ukomeje kugenzura uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Impamvu rero nyamukuru yo kuzamura ubushobozi bwa FARDC, Suminwa yabigarutseho imbere y'abadepite avuga ko guverinoma iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi yifuza kwisubiza buri gace kose kaguye mu maboko y'umwanzi. Nijwi ryerekana ko Kinshasa idateganya gusubira inyuma mu ntambara imazemo imyaka myinshi ihungabanya akarere k'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi politiki nshya igamije gutoza ingabo ku rwego rwo hejuru kuzigurira ibikoresho bigezweho, kubaka ibikorwa remezo bya gisirikare, gukomeza gahunda yo gushyiraho no kuvugurura neza ibijyanye n'imibereho y'ingabo kugeza mu mwaka 2028. Ni gahunda iboneka ko ihambaye kandi izasaba umutungo mwinshi cyane cyane mu gihe igihugu kikiri mu bibazo by'ubukungu. Ku rundi ruhande AFC23 ivuga kugenzura ahantu hatuwe n'abaturage basaga 10,000,000 ku gice kinini gisaga 34,000 km², harimo n'imijyi minini mikuru ya Goma na Bukavu. Ni ubutegetsi buhambaye bukaba busobanura impamvu Kinshasa ibona ko intego yo gusubiza ubusugire bwaho babohoye leta ya Kinshasa bitari none. Rero umwanzuro w'isesengura uragira uti mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje kongera ubushobozi mu bya gisirikare ku ruhande rwa leta ya Kongo, ushobora kongera igitutu ku meza y'amahoro cyangwa ibiganiro, ariko nanone gushobora kongera ubukana bw'intambara mu gihe buri ruhande rukomeje gushimangira ko rudateze gusubira inyuma. Reka twerekeze mu gihugu c'Ububirigi, aho ubutabera bw'igihugu c'Ububirigi bwatangiye iperereza rikomeye ku makonte y'umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi. Parquet Federal yasabye banki zitandukanye gutanga review statement cyangwa gusuzuma uko konti za Madame Denise Nyakeru, abana be n'abavandimwe ba Tshisekedi zakoreshejwe mu gukurikirana ibyihishe bijyanye n'amafaranga akekwaho kuba yaranyujijwe cyangwa yaribwe mu buryo budasobanutse. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'ikirego cyatanzwe n'amashyirahamwe arengera abaturage n'abahoze bakorera Jekamine bashinja bamwe mu bo mu muryango wa Felix Antoine Tshisekedi kunyuruza umutungo wa leta. Hari n'amakuru yagiye avugwa ko mu mezi 3 ashize hashobora kuba haranyujijwe ari hejuru ya miliyoni 400 z'amayero, ariko kugeza ubu nta rwego rw'Ububirigi ruracemeza icyo kirego ku mugaragaro. Cyemejwe gusa nuko iperereza ririmo kureba neza imiyoboro y'amafaranga ko yagiye igenda. Reka tubibutse ko kandi hari amakuru ku manywa yavuzwe ko mu kirere cy'Umurenge hongeye kugaragara indege zibiri za Sukhoi ziri kuzunguruka. Tubibutse ko ibi byose atari ubwa mbere bibaye ziri mu kirere cy'Umurenge zikomeza kuzunguruka. Ibyo kandi tubibutse ko biri muri wa mugambi wa leta ya Kinshasa ndetse n'abo bafatikanje nk'igihugu cy'u Burundi bakomeza batata kugira ngo bamenye aho bagomba kugaba ibitero, kuko batagishaka kumenya cyangwa se ngo bumve ko hari itandukaniro ry'abaturage batuye ndetse nabo bo bitwa ko bahiga nk'abanzi babo bari. Ni ukuvuga ngo sibwo bwa mbere si n'ubwa kabiri bagiye bagaba ibitero, ugasanga barashe mu baturage nka za Kiziba, bararashe ku kibuga cy'indege mu hafi n'imihana, bararashe za Mikenke. Ni ukuvuga ko ari ibintu bimaze kumenyerwa kuri bo, ku buryo ibo usanga akenshi batitaye ku buzima bw'abantu, kuko batakibabara nk'abantu mu baturage b'inzirakarengane badafite intwaro. Mu by'ukuri tukaba dukomeje kwamaganira kure ibitero bya leta ya Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi ciyemeje kuba umufatanyacaha cyangwa se umufatanyamugambi wo kwica abanyamurenge b'inzirakarengane bazira ubusa. Gusa twizeye Imana hamwe na twirwaneho ko
hari igihe Imana izagira icyo ikoze tukabona urugamba turuvuyemo tukarutsindana ishema. Mugire amahoro y'Imana n'ibihe byiza. Mwari kumwe na Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1, turakagaruka.